sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ade Allah subhanahu wa ta'ala huriha nabi bekalum fonuvi maqsadaki ilah subhanahu wa ta'ala ge ekkawantakama gwalemu e message devu mattaka Allah ta'ala nabi bekalum fonuvi ehmen ilah subhanahu wa ta'ala wahi kurabba fawani walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut timan Allah subhanahu wa ta'ala komme ummataka rasul bekale fonuvime ei Allah subhanahu wa ta'ala ikkawanta kurumuge wahaka gwalu mattaka e wahaka gwalu mattaka rasul bekalum fonuvime adi Allah fiyawa alukam meve ehen ilahun taka batil ilahun taka kufurumuge e amuru bayan koddevu mattaka timan Allah subhanahu wa ta'ala nabi bekalum fonuvime emme furatama kamakan ebekalum devvi message kimi emme furatama kamakan nabi bekalum gwalevi kamakimi ehme nuh alayhi salam wadagen gwalevi u'budu Allah ma lakum min ilahin ghayru tiyabamihum Allah subhanahu wa ta'ala ikkawanta kurahal ilah subhanahu wa ta'ala ikkawanta kurashe Allah fiyawa alukam meve hen ilahun taka tiyabamihum kufur washe ilah fiyawa alukam meve hen ilahin we hama ifadain hud alayhi salam wadagen gwalevi hama ifadain lut alayhi salam wadagen gwalevi hama ifadain shuaib alayhi salam wadagen gwalevi hama ifadain komme nabi bekale kan Allah subhanahu wa ta'ala hawala kurabi zimmayaki ei em message devu mattaka Allah subhanahu wa ta'ala fiyawa haggu watuga alukam meve ilahe nuwakama bayan koddinuma akiga eilah fiyawa alukam meve en huriha batil faratakan alukam kurun duru mattaka e message devu mattaka Allah subhanahu wa ta'ala nabi bekalam mifonubi ehinkam mi ummatuge man nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wadagenne viruga makkah ge mushrikun eba mihum mestiyai eba mihum Allah subhanahu wa ta'ala ufedde farataki Allah kaman eba mihum iguraroi emihum iguraroi Allah subhanahu wa ta'ala ke hedde farak kaman Allah subhanahu wa ta'ala ki rizqu devwa ilahu kaman udu ufedde ilahu kaman ware wessawa ilahu kaman eba mihum ebbaswi namawe sewarakun nufude eba mihun alukamuga diyai Allah fiyawa hen farata bæveri kuramu ehenkamun nabiyya sallallahu alayhi wasallam wadagen ekalega fan mi message devu mattaka ekalega fan hunnevi eba mihunge terega islam deenuge hen message nas islam deenuge hen kantattahuge wahakatake naade ege kuriyakunne diha aharu wanne ekalega fan hunnevi hama ekani Allah subhanahu wa ta'ala alukan kurashe adi hama iyak Allah subhanahu wa ta'ala fiyawa ehen ecchakan alukan nukurashe ehen dennew mattaka ekalega fan hunneve wahaka bayan koddevva diha aharu hunnevi eyafo diha wana aharu namadu farudu kurabba Allah subhanahu wa ta'ala hadrata nabiyya sallallahu alaihi wasallam mufulle mafo namadu farudu kurabi ehe malugon men visnalam vi muhimmu kame vima nunto Allah subhanahu wa ta'ala diha aharu wanden ilahu nabiyya emme fahuge nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam diha aharu ekamaka gwalu man amuru kurabbane muhimmu kame vima nunto ei alugona mikiyane tauhide mikiyane alugona men taren bay mi hikurane mi aakamekkama mi kuriga misun aharmena kiyadi fa nete mi wahakatake namay seives rangalu wahakenno divehi bahun emme furatama liyewunu raawar fotakkeni bodu tahid 11 ka 50 wana haru liyefawa fote e rodi muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah kitab at-tauhid nuwas liuwa eme murani mi wahhabin yas mi zamanu gas goala munda kameke tauhidaki mi wahhabin echke mi humbunani namaves mi emme furatama nabi bekalun yas emme furatama devva message nabiyya sallallahu alaihi wasallam diha haru wanden goalevi message eya fahuga aluganu menge telega wes emme furatama ilmurin ekamakan goalabwa fawa kamakimi mi tauhiduge wahakata emme furatama mi raawar fota bodu tahid manaki tauhid faseha kiyam faseha kollafa e fota kiyafa namakiye e fotu gemme fotama zikru koffa wahake ki tauhiduge wahak manaki Allah ekkawanta kurumuge wahak ehenka mi nabi bekalun as goalebi kamaki ebbes kalega miyaki bayaku as hadagen dakka wahakenno bayaku as hadan dakka wahakenno hama ya bayaku as bayegge goetta faturam megen dakka wahakenno mi nabi bekalun ekamakan as goalebi kan ekamuge muhimmu kamuge sababun ekama nuda mihegge islam kamuge ebbes minwara sahhenwan
emiha kitemme gina namaz kuri kamuga wiyas kitemme gina zakat din kamuga wiyas kitemme rangalan ulunu kamuga wiyas Allah subhanahu wa ta'ala ikkawanta nukura kamuga waanama eya ekuga Allah fiyawa alukam meve hem farataka kufurun weve kamuga waanama emihege amalen Allah subhanahu wa ta'ala qabulan nukurawan ei alugon men la ilaha illallah mihen kiyafa mi ebbaswa kanta alugon men la ilaha illallah mihen kiya mi ebbaswa kantan ei kalime ki hame kan dulun kiyali ma fude kalime no ega dalila ki ko ba munafiqunge mistakun ebe mi hum kalima ki la ilaha illallah nama sebe mi hum bi narakage emme adiga kamuga Allah subhanahu wa ta'ala bayan kurawani Allah subhanahu wa ta'ala nisa surat wanga fawani innal munafiqina fi ad-darkil asfali ada munafiqunge mistakun ebe mi hum la ilaha illallah mi kalima ki nama sebe mi hum mi kalima kiyuma kunne ebe mi hum naja koddin kalima ikkamuga mi kalima wegen nudiya enkam algon menna ebe inge mi kalima kiyima adi nufudekan Allah subhanahu wa ta'ala emme furatama wajib kurevi alukan emme furatama miha muslimakan hada alukan ena ngadi ada nukurwekan dulun kiyalagen emme munafiqunge mistakum buna bahaki ehnoni abiduyage mistakum buna bahaki hamaikane mikalima kiyime fuduniya eyan evves haggen ada nukuri kamuga wiyas enkam miya kiyadi hamaikane dulun kiyalima fude kalima enno enkam mikalima yobure ituru kurima adi miya denje haggutakan ebajbe hiton kuranje alukanta kevve adi hama ya ekuga dulun ada kuranje hagguta kevve adi hama ya ekuga amal takun ada kuranje hagguta kevve e ada nokofi kamuga waanama alugonu mennaka mi mativeri kalime on iman wevon kamugonu waana tauhidan iman wevon kamugonu waana Allah subhanahu wa ta'ala emme furatama wajib kuravi kantaka iman wevon kamugonu waana enkam mikamuga muhimmukan hori minwar kimi ehne huriha nabi be kalun as goale bi mikama emme furatama nabiya sallallahu alaihi wasallam tevi saharuge terein diha aharu ege teren ter aharu ekalega fan hunnevi mi kalime dawwa debu mattaka hama yak islam deenu gebbe samale ena kiban qabulan nukurevve mihe kiban qabulan nukurevve ena mikam furihama kofuma daande la ilaha illallah kiyuma fa yan ada kunanje haggutan ada kofuma daande ehme kiha muhimmukan hurimato alugon men nabiya sallallahu alaihi wasallam ifaden amal kurabba fawane hama yaku Allah subhanahu wa ta'ala kiritu qur'anu ge bayan koddevva fa emme mativeri surata ki tauhid ge wahaka la ilaha illallah ge wahaka emme furiyame bayan koddevva fa surata misalaka suratul ikhlas abegotu nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis qur'ani miya ka sura kiyawa fikam ge wana mefatuga timma ko fa ibba ki ifade e suratuga goalawani konkamakan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge arihan annani makka ge mushrikun asaba mihum bunani nabiyya Allah subhanahu wa ta'ala ge nasab warmana bayan koddesh Allah subhanahu wa ta'ala kaaku ge dari kaaku hayye Allah subhanahu wa ta'ala ge ehinduga Allah subhanahu wa ta'ala ibaminan ilahu ge nasab bayan koddew mattaka ila subhanahu wa ta'ala konfaratekkan bayan koddew mattaka mi sura bawalawani ehme nabiyya emme furatama wahi korwani gul huwallahu ahad kalege fanu idaluwa shay ahade ilahu fiya wahem faraten wa hamaikani farate ei alugon men igurar wanje kamaki la ilaha illallah mi kalima Allah subhanahu wa ta'ala ki Allah hadu kamuga alugon men emme furatam igurar wanje kamaki ebbas wanje kamaki ei afoge yaddenje ada haggutam yada kuranje ne ei alukamuga tereng ebbes baawatege kamen alugon men ei ahada alugon men shiruku koggenwa shariku koggenwa eidah ki huriha faraten heddei farakkaman ebbas wanjehen eidah ge huriha sifataken hamaiken eidah raddu kuranjehen misalakan Allah subhanahu wa ta'ala yaki emme furihama farakkama huriha takecchen ufedde ilah ki Allah subhanahu wa ta'ala kama mistakun ulena goi kandala hamaikani farataki eidah kama maane ki eilah subhanahu wa ta'ala kandaluwa fa kankamuge maccan em farataka bæveriyen nuwen hama eya ekuga Allah subhanahu wa ta'ala haasavegen wa kankamuga ila subhanahu ufeddewma ila subhanahu wa ta'ala kan kurabba huriha kankamegga ila lobi kuruma ila subhanahu wa ta'ala haasavegen wa kan biruwatiwma wakilu kuruma ummidu kuruma mihuriha kankamen ilaha hem farate bæveri nukurawen ilahuge ebbe sifaiga bæveri nukurawen maane ki Allah wan nisbabwa migotan khasa sifai ehem faratakun koffikamuga waanama emiha ko evani ei dawwa kurani ei ila subhanahu wa ta'ala sifatahu teren sifai libigen wakama namas emiha ko anato ilahaka
emiha kilahakan nuwana emiha mi kiyani tawbute mi kiyani emme Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwa fani nabi bekalun komme ummataka fanu bekalun emme furatama wadagen bekalun gowalebi hamaikan timammen alukun qur'ani Allah washe eyafwa tawbutunna kafiruma sheden gowalebi e tawbutunna kimi Allah subhanahu wa ta'ala mi sifa min evve sifa waakama dawwa kura nuwate sifa libifa halu sifa gowala miha karege ena nubune faana timanne ki ilahike enkam egota kanta kura komme faada kufuru anje ei Allah subhanahu wa ta'ala nge imam mafahuga ekan nukure vijje kam ga wanama emihege iman ka emihege kitemme ginan namaz kuriyas emihege kitemme ilmu eri kam ga vias adi hama yak emihege amal tage kitemme bodati kankan kam ga vias emihege me gabul nukurabban makkah ge mushrikun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wadagen iruga ibamen tibi tawbatullah gafulu balahatan Allah subhanahu wa ta'ala ge kolu Allah subhanahu wa ta'ala taka emme furatama bina kuramunu ge kolu balahatan etanan ila subhanahu wa ta'ala hajjuwan anna ehuriha miistakunge keuma buima ehuriha kame balahatan ebamen tibi ekama ko Allah subhanahu wa ta'ala eba mihu kufuru bayan kuraba nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi fonu vevi emi huri hewa amal taka kunnen emi hunne matiwegen nudiya sababaki emi me matiga kalimage hisabu mulani masala ega tiriga masala enne emi hewakan tatak kuramundiya emi hunne senge Allah subhanahu wa ta'ala kan ufeddevi emi hun rangalu kamuga wanama nabiyya sallallahu alaihi wasallam wadan emi hun narakya gahulwerin kamuga bayan kurabi ehni Abu Lahab nabiyya sallallahu alaihi wasallam yang emme bodan adawa terwe uluno ekak ene abhegatun yasfawani nabiyya sallallahu alaihi wasallam age ambikamalun hadija radhiyallahu anha ya ekale gafanuga bodu bebe fulu Abu Talib awharawma fahuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya warag gina makkah mushrik undawu takuramundi Abu Lahab ki nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge bappa ya ebbada ebbafa parat ehm yasa bunani kale gafan tikurabba kanda takurumuga demi hunnashe timanna maru nuwane sevves mihekan gellumen nudevene kalega paanaka ena kemme boda nabiyya sallallahu alaihi wasallam adawat terwe hono ekak eya fahuga duwasta mihen gossa emme fahum makkah ge mushrikunna ekan tahammal nukurevegen eba mihun bunani Abu Lahab kyariga bunani gos suwal kurasha nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge kyariga Abdul Muttalib wani kontani gehi ei eba mihun nenge nabiyya sallallahu alaihi wasallam devwani kom message ekkan ene miyak shuruf koffi kam ga wana meme koni narakya ekkan ewaha ka nabiyya mi bayan ko devwani gossa ebihun efadain bunima ekale fanga suwal kurabani Abu Lahab ga suwal kurani nabiyya sallallahu alaihi wasallam kyari Abu Abdul Muttalib Abu Lahab ga bappa wani kontane gehiye ei makkah ga mista emme hituram kura eru emme ma kalege fa nabiyya sallallahu alaihi wasallam kafa fula behetu mi suwal kurani nabiyya dandawani wani emi ena gawumuge mihun nakige Abdul Muttalib wani ena gawumuge mihun nakige ehnen nabi me maabudu masale kanu Abu Lahab was bunani ehne efadainne bunni ehne anekka mihun bunani e efadainne nune mihun e bunani ekiye kale faande dandawani efadainne nune namawes eba bunani narakyaage wahaka Abdul Muttalib wani narakyaage wahaka muga ehen dennewima anekka Abu Lahab yas suwal kurani kon tanegge wani ekalega fan suwal kurim nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis kurab wani Abdul yagin itura yagin koddeme Abdul Muttalib ge maguga hura marwa miha wani narakyaga en itura yagin koddeme den yafahuga Abu Lahab munani timanna abaduge abada adawa terikam faaluko abaduge abadan adawa terikam faalukon abaduge abadan harmannaki dushmanunne efaden ena buna bunuma fahuga den nabiyya sallallahu alaihi wasallam bodan anekka makkah ge mushrikun undagu den peshi ekalefan hijra wadagatuma kuri koluga ehne mi nabiyya sallallahu alaihi wasallam as gowale bikamaki ehne mi istawunga biraka bada kannu jehe ekamuge muhimmu kamuge sababu mihakan adawa teriuma ekalega fanu e message devuma kan ekalega fanu jehilum wada nugannawa ei mi kalimage muhimmu kamuge sababun la ilaha illallah mi kalimage muhimmu kamuge sababun Allah ekkawanta kurumuge muhimmu kamuge sababun enkam alugonu men eba ingenje mi emme maavegen wa alukamaki Allah subhanahu wa ta'ala alugonu men maccan angawafawa insana huriha faafe fusseve sababen ei mi kan ada kofi kamuge wanawa mi kan ada no kofi kamuge wanama enaki ba abajeverigen wa mi mi kan ada kofi miha wani huriha faafen Allah subhanahu wa ta'ala mi fussa de banakam angawafa
ei emiheka mikan kihnen ada kurawene Allah subhanahu wa taala ekkawanta qur'ani kihne furihama gotuga ei eda ege idikolo sifakam gawa shiruhu kurave huriha ecchakum baat durak gosgen ehni eya kufuru wegen ama ya ko ya nafratu koggen ege ahulwarin na duruwegen ege ahulwarin ki ege ahulwarin kamuga ebbas wegen egotuge mati miheka e kalime furihamen iman wewen ehnnun kamuga waanama emiheka furihameka e kalimekan iman nuwewen ehmen nunnam nabiyya sallallahu alaihi wasallam hama eduwaswaru abu lahab e himaye koddana mihek wenne maslahatata kama bunalam winunta komme seccha bunalam winunta eka ekale gafan dennabi abdul muttalib wan narakya kam ekale fan bayan kurebi ekale fan kafa ful ekale fan waral lobi wa be fule ekale fan kafa fulaki makka ga mushrikun rangala bes kantas kuris namaves mi kalima bunika mattaka eba mi adawaterikam faalu kuri la ilaha illa allah subhanahu wa taala ki hamekani alukan meve ilahe enum faratakan alukan kura mi hunnaki enum faratakan alukan kurumaki kufureke ay shiruke kama ekaman ebbas wima nama ya ko yan alukan kura mi hunnaki shirukuge ahulwerin kama ekalega faanu denne eba mi adawaterivi emme furatam nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya islam dinuga message debunima eba mi hunnan as nabiyya ewahaka bayan kurvi me mi adawaterikam faalen nokure namaves nabiyya sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah mi kalima kiyuma fahuga dengi ajehgen kuran je ada kuran je habbutan ada kuran feshima eba mi hunga maccan adawateri wegati eba mi hunga tere maralewnu mi hum maralewni eba mi tere rasunnalewnu mi hum rasunnalewni e kalimeyan e furihamyan iman wima efada imtihanataka kurimati annan undabutan annan ehnkam mi kalimage maakkan huri minwar kiyei e ekam rangalu wejja kamuga waanama emihege den huri huriha kamei rangalu wegen daana ekam gos wejjiya emihege ebbes kame rangalen nuwan ehnkam algon men dannam wi Allah subhanahu wa taala mi deenuga angafo emme mativeri alukamaki mikan emme maavegen wa amalaki mikan e hamaikani kiyalu men nunkan ege badaluga e ada kuranje haggutan ada kurimakan emihekam mi alukam mi ada kurawani ei la ilaha illallah kiyale ko ba misalaki munafiqun misal alugon kuri mi bayan ko deni ebe ami me kalima kiyale mi alugon men gina miston halata ki wesei la ilaha illallah mi kalima kiyala den ada kuranja haggota ken aden nukure e islam kan nafi kurafa da amal takun ena duren nuwe ehnun kam gawana me mi haka la ilaha illallah iman me won mi hekam gawana to nuwan e kalima kiyuma foge en ada kuranja haggutan ada noko fikam gawana e kalimiyan iman me mi hekam ganuwan enka mi islam deenuga emme furata masfawa farulaki ama takuraru kan algon me kiyan ebaje sababaki mige muhimmukamuge sababun yani nabiyya sallallahu alaihi wasallam miwahaga takuraru kurobba hunnevi diha haru tere tera haru terege ya fahuga den islam deenuge hen huriha shiarutake allah subhanahu wa taala bawa lebbi hen huriha kantattake bawa lebbi ekalega faanu madina hijra kurama fahuga mi naasiyaka den islam deenuga den huri kankama kunnai qur'an faadata den huri kankam warugade kan naanna islam deenuga asas foundation binaige foundation nangalunu wejjiya den anne echen ega macca bina kurave eccha rangalennuwan enka e kalima sabitu kama ko kiyuma fahuga eyan amalu kurima e kalima sabitu kammatiga hunnani ehennun kamuga waanama ei foundation ne nikameti geegge misalige gotuga emiya kunnana ege maccan amaltake bina kuri kamuga wias ei allah subhanahu wa taala he amal mi qabul kurabbani emme furatama sharutaki he amalta qabul kurabba ei la subhanahu wa taala ikhlas terum ei la subhanahu wa taala ikkawanta kurum ade shiru kurave huriha ecchakum duru ei emme furatama sharutaki he amal qabul umge emme furatama sharutaki ei koba dalilaki kahf suratuge fahuwa ei fahuga mulku suratuge devana ayam الله سبحانه وتعالى وهي كربا فاني الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله سبحانه وتعالى كي ديري هرما مرو فد بإله تيابي أميهم ترين إم رانغلا عمل كوراني كاكتو بلّه متّكا مثلو إم رانغلا عمل كوره بهوغ مراد كموغا تعبي بيكله مياتوغ تفسيروغ بدالواني أي الله سبحانه وتعالى إخلاص تريوما نبي صلى الله عليه وسلم بيان كد بغتك كورون كموغا ei la ilaha illallah mi kalima e fahuga nabiyya sallallahu alaihi rasuluka man ebbaswa shahadatuga de kalimen alugon men ebbaswi alugon men kurave de kamakki e dekanta nasfikam ga wanama emihege amale qabula nukurwan ehem men ekade ga fan vidalwani ege muradaki ei kam ga bayan kurama fahu miha ko amale allah subhanahu wa taala waran ikhlas tari kama ko kuruma fahuga
nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan koddevi gota hilafa koffiya amale gabulan nukurebene adi hamaya ko miha ko amale nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan koddevi gota bara rangala sunnata ay gota kuruma fahuwa Allah subhanahu wa ta'ala ihlas tarikan ellijja kamuga waanama enage amale gabulan nukurebene edekam tatan annan jehen mi islam din goala kamaki eme mabegen wa alu kamaki ehkam alugon mennan ege idikolu sifa engunima alugon mennan ege furatama kolam mi iman meveni furihama ilmuerin vidaluwani sharui kankan alugon mennan ege idikolu echen rangalan enge kamuga waanama ege idikolu engunima kamuga furihama engeni ehka Allah subhanahu wa taala ikkawanta kurum furihama engeni alugon mennan ege idikolu kamuga wa shiruku rangalan engigen shirukaki Allah fewa mi alu batil gotu alukam mebe goettaka ki koba alugon men hodagen alugon masakke kuran jehane kobato ekamaki ege tawrifaki kobato hama ya ko kihinet kurave kandatta ketto kobato shiruku amalta ki alugon men hoda balen jehane emen huzaifa radiyallahu anhu ekalega fan en sahabi bekalun heukan kamuga wahaka nabiyya sallallahu alaihi wasallam kiban suwal kurabwa ekalega fan suwal kurabwa kamuga wane nubekan kama behegotun ehni ei figuhuweri kamuga waram mati darajai ei hama ekani rangalukan ange miha ena rangalukan ke enguma fa rangalukan tatta kurumati huruma fahuga nubagan tatta nenge kamuga wanama nubagan kam vettu onnani warak kyariga ekama ku rangalukan kan enguma akiga nubagan ke enge miha nubagan kam ka vettigen nennudan ei nubagan kan hoda balanje mi kalima mi mativeri wegem wa kalima la ilaha illallah e nafi kura kan tatta alwanu e kalima tereng ebbaswani e kalima ge muradaki la ilaha illallah wa tauhid mikiye e kalimage muradaki Allah fiwa khaggu gotugo alukam mebe hen ilaha kunoya de faraten ebawle mi kalima kiyaru alugon men dek faratake wahake wa bayan kuram furatama farataki Allah fiwa alukam men bebe ilahun takka kufurumuge wahaka e mikeni nafi kurume e la ilaha illallah go furatama rukunaki e afawga demmyoti illallah e Allah subhanahu wa taala sabit kurun Allah han imamu Allah ekkawanta kurun ehka midefara me derukum furihama vi malugon men ekalime furihama iman vevene emme furatama kaman alugona kulago tafsil ko balale baje ei la ilaha me emme furatama alugona me iguraruwani Allah fiwa haggugatu alukam ve batil ilahun taka kufurwam me ebbaswani emme furatama nabiyya sallallahu alaihi wasallam as makkah ge mushrikun nan e kalima kiyashe buni me mi inkar kuri sababaki eba me buni huriha ilahun tam miharo en ilahakan hadeni heye hada ajabu kamikemi eyon ege kurin alukanta kongulune ehem farattaka emi honna birette kamaka undugu kamaka vi ekanta du kollam megen ehmen e kalima alugon mennan anga kamaki Allah fiyawa alukam mebe ehem farattaka kufuru eyam mi kiyani arabi bawga tawgute mi kiyani ei Allah ge sifai evves sifai eila subhanahu wa taala hasawegen wa evves sifai farataka nisbat kofiya e wake mihaka wa kannu je evedana hilagana kabbes evedane gahakabes nuwata eno echchakabes evedan e faradakan Allah ge sifa raddu kofiya bayakumihu raddu kofiya e wani tawutakwan nuwata e faradakun e dire faraten nama emihaku Allah subhanahu wa taala kura kamakam mi dawwa kurani kurumaffa ila subhanahu wa taala kura kame mi kurani emihaku kura kama mihan ruhijjakam ga wana emihun e Allah subhanahu wa taala ibbaru kurani shiruku kurani e Allah subhanahu wa taala echen ibbaru wa kama emihun ebbaswani ei shiruku kurume mikiya kamaki ehme Allah subhanahu wa taala kirtu qur'anu gas kurabba fa emme furtama nahiyaki fala tajwalu lillahi andada tiyabamin Allah subhanahu wa taala ilaha ifada nukura shebbe secce emme furtama amuraki shiruku nukumuge amuru kirtu qur'anu gas fa emme furtama amuraki bagara suratu kuri kolwa muhimmu wi manunto Allah subhanahu wa taala emme furtama nahi kurabba kamaka mana kurabba kamaka shiruku ga wahaka mana kurabbane eya ekuga ege idikolu Allah ekkawanta kur emme furatama amuraki Allah subhanahu wa taala ekkawanta kurumuge amur ya ayuhan nasu ubudu e mis takunna tiyabami Allah ekkawanta kurashe e amur emme furatama ai nahiyaki fala tajwalu lillahi andada muhimmu mi manunto Allah subhanahu wa taala emme furatama kurabba amuraka ila subhanahu wa taala khalqutakum kiyawa fatuga emme furatama kurabba amurakan ila ekkawanta koffa hama yake idikolu kamuga wa shiruh kurum mana kurabbani muhimmu wi manonto e aluganu men e muhimmu kan ebaje daskuru mafa ya me ituran hoda e kandata ki kobato e nafi kura kandata ki kobato engen ebaje yani aluganu men di nengumaki di ungeni nugatumaki e ya kufuru mu teren imene kame e hoda masakkan noko e hoda amalu noko
eyan enge echve ya amalu nokko du kura kamaki ena e din raddu kofwa kamge alamaten ei enkam alugonu e muhimmu kan angade waram muhimmu kantat tan ituru dalilu tan e bave eya aku alugonu men suratul fatiha alugonu men mikiyawane iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in salafunge bekal midalwani tafsir ibnu kathir tafsir ibnu kathiruga imam ibnu kathir rahimahullah bayan kurabani miyatuge tafsiruga salafunge bekal midalwa kamuga kiritu qur'anuga wa emme ma'vegemwa surataki suratul fatiha e suratuge sirraki mi ayate iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in alamen alukan kurani iba Allah subhanahu wa ta'ala ikanye adi aharamen ehiyen edeni iba Allah subhanahu wa ta'ala ge kiban ekanye iyyaka na'budu amekan ibadna ekanya harme alukan qur'ane mi ebbaswani Allah ekanya timanna ekkawanta qur'ane eno huriha farataka kufurwana me timanna me alukame huriha cha du kollana me ei alugone mi ebbaswa kam komme suratul fatiha ga mi kiyawani kiyawa fen amalu nukura kam ga wana menage dua ijaba kurabena to ena hen kiyum afwa tedumagu dakkawasha mi dua kurane suratuga satara faharu dua lakadi sunna namaz kuranya waragina faharu kiyewen enage dua ijaba nuwe sababen ei ena mi dua kuruma fa ihlas tere numaki en kam hamaikane dua kuruma kun nufude ena ikhlas teri wanje ega sabab tawga hifanje hen eren emihaka Allah subhanahu wa ta'ala qabul kurwa ila subhanahu wa ta'ala emihaka tedumagu dakkawani e muhimmu kamuga sababun Allah subhanahu wa ta'ala mi suratuga e wani iguraru nangawafa mi kalimen ebbaswan iguraru nangawafa wani enka ekaman alugonu men e iguraru wakama ebbasuma fa denje khaggu adanu kofi kamuga wanama alugonu men e furiha men iman bebe mihun kamuga nuwan e furiha men iman bebeni alugonu men e kiyuma fa hoge denje mi bayan kuri khaggu taddige e fahuga alugonu men engenje Allah subhanahu wa ta'ala fiyawa mi batil gotuga alukam mebe huriha take farata ki kobato balanje ehni ege idikolo sifa enu shiruku kurun ege huriha goittaken alugonu menna engi gatima alugone furatama ben iman bewen mi furatama nahiyan alugonu menna nahiin duruwe weni rakka teri weni mige nubakan huri minwaraki Allah subhanahu wa ta'ala huriha faafatake fussawana kam habaru debba fani e shirukuge matiga marwa miha none ehni Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurwa fan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah subhanahu wa ta'ala nufussawe ila subhanahu wa ta'ala shiruku koggen hure marwa miha ge faafa nufussawe eno huriha mistahunge faafa eno huriha faafata kan ila subhanahu wa ta'ala beenume bodiganwa farataka fussawe maneki mi shirukuge amal emiha ko Allah subhanahu tauba nuwe maneki ena shirukuge amal koffiya emiha ekkawantakom ena beeruwi hama yake shiruku ena durwejje ena ekkawanta kurman ada kuranje khaggutan ada kurima ekan e ada kurawne e tauhid e ada kurawni ena enkam ena e baya furihama nuwejjiya ena egotuge hure ek shirukuge amal kurma fahuga maruwejje kamga wana Allah subhanahu wa ta'ala emihegge faafatake nufussa shirukuge ahulweriya abaduge abada wani narakyak abaduge abadan ena wani narakyak nani Allah subhanahu wa ta'ala ena faafu nufussa ehen huriha faafe fussawa miyat libe dalilaki ehen huriha faafa yani nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadratuga ekalega faanuge kyariga sahabi bekalu tereng bekalaku dannawani efaden habaru devvima zine kuriyas he rabiyas he ekay faanu dannawani zine kuriyas me rabiyas me ei komme gina kitemme gina faafata kurikamuga vias Allah subhanahu wa ta'ala shiruku nukura kamuga waanama la ilaha illallah mi kalima kiyafa kawa kamuga waanama ena yang e khaggu ada kofa kamuga waanama ena suwaruge waddawana Allah subhanahu wa ta'ala eggotaki ena hem faafata fussawa devu aneggotaki ena e faafata ka evvara adabu devu ma fahuga ena naraka neruban enkam Allah subhanahu wa ta'ala e nabiyya sallallahu alaihi wasallam edwa ku dannawani sahabi bekalma terem bekalaka enge hiye Allah subhanahu wa ta'ala wa haggaki kobakan ida subhanahu wa ta'ala galutakunna ne kale fa nenge kama bidalu wima nabiyya sallallahu alaihi wasallam dannawani ei Allah subhanahu wa ta'ala ikkawanta koffikamuga waanama adi shiruku nokura kamuga waanama ei alutakun suwaruge weddeume ei Allah subhanahu wa ta'ala haggaki enkam e alugonu men haggu alugonu men ay alugonu men nan yakuga we hagge ei ila subhanahu wa ta'ala shiruku noko ila subhanahu wa ta'ala ikkawanta kurun
alutamge machwa hagga kiyei e hadis ka nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan ko devwa pe e haggu ada ko fikam ge wana me ilahu ge hagga kiyei Allah subhanahu wa taala galutakun suwaruge weddam ehen kan alugon men e muhimmukan huri minwara kiyei mi kalimage tauhide mi kiya kalimage muhimmukan huri minwara kiyei en alugon men furihama nokofikam ge wanama e furihama gotu ada nokofikam ge wanama alugon men huriha kandata batilwe halakugen dan alugon huriha amal take ei kitemme ginawi kamuga wes parubadatabwa bodati heyo kandata kamuga wias ei muhimmukan huri minwara ki emme hulasa ki la ilaha illallah nuwata tauhid mi alugon men nan Allah subhanahu wa taala emme furatama kuruman angawa emme furatama amur asfawa amur fulu ama ya ke idikol sifakamuga wa shirukaki Allah subhanahu wa taala emme furata nahi kurwa fa kanta ei nabi bekalum wadagen emme furatama gwale bevi kankan ama ya ku nabiyya sallallahu alaihi wasallam wadagen ekalege faanuge risalat devuma wadagen ne muddatuge debako febba ekalege faanu ekama gwale buma ekalege faanu eda kurabi e kalime gwale buma e tauhid gwale buma ehenkam alugon men nan ege muhimmukan eba inge la ilaha illallah mi kalima ama ya ko mi sahabi bekalu ekamattaka e bekalunge leya muda guruban kuri kamaki සීරතුගේ ඉල්මරින් බයන් කරවන්නේ සහාබී බේකලුන්ගේ තෙරෙන් 75% ගේ සහාබී බේකලුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ මෙසේජ් දෙවු මට්ටක ජිහාදුක ශහීද වඩාගෙන එකමුග මානකී කොම්මෙ ෆස් සහාබියගේ තෙරෙන් 4 සහාබී බේකලේ ශහීද වඩාගෙන නැවි ඒ බේකලුන් ශහීද වඩාගෙන එකමකී එයි මේ කලිමා බයන් කොත් දෙවු මට්ටක එයි හුලාසායකී එහෙන්කම ෆාරිසින් හංගුරාම කුරි දුවහුවා e lashkaru commander baddal kurevi sahabi kalega faana dannawani timamme mi ai Allah subhanahu wa taala ge miistange alukam miistakun nere aluwetikam miistakun nere Allah subhanahu wa taala ge aluwetikam miistakun rujuwa kurasha ei insana minimum wa gotaki Allah subhanahu wa taala ge aluwetikam miistakun rujuwa kurun ehen goittan hawa nafsa batil goittaka fahish kankama insanu amillen mufaddafwa goittaka e kankama miha nere hawa nafsu goittakun nere Allah subhanahu wa taala galuwati kaman neru era miha miniwabemme gendan ei insana miniwan kan libe gotaki ehen kam mi mativeri alukan alugon men ada ko fikam ga wana alugon men nan ahiratuga Allah subhanahu wa taala huriha amale gabul kurabani ei heokan gabul kuraw amalu ta gabul kurawwa de sharutuge terein furatama sharutu mi hulasa ki alugon men miedu mi dekewun wahakatakuge ehme mi kalimage la ilaha illallah ge tauhiduge muhimmukan alugon men alugon ge amilla nafsa sati huriha befunan egunu kaman ummeedu kuran du'a ki Allah subhanahu wa taala alugon menge bastakum faada libigane adi hama ya yan amal kurum ge tawfiq devum adi nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallallahu labba ekale faanu ge alun ashabunna sallallahu labba ene hukuru du'a huga emme maabegem wa du'a ki nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallallahu kiyewu hama ya hukuru du'a huga fahu agutaki nabiyya hukuru du'a huga fahu agutaki Allah subhanahu wa taala du'a ijaba kurabba wagutukam ga nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan ko devwa fawe hama ya miistakum miskite ga Allah subhanahu wa taala matin dikuru kuru mattaka nuwata anduma kuru mattaka nuwata nasihatu ga bahe ivu mattaka faada libigat mattaka jamaa wejkam ga wana malaike bekalun eba mihum wasada eba mihum faafa fussawon edi du'a kurabba kam ga bayam me fawe ehm alugon menge du'a yaki alugon menge faafa fussawa alugon menge maccan hew rahmal labba alugon menge huriha naki shirukun bariya wegem wa adi hamayak Allah subhanahu wa taala ekkawanta kura baikam ga lebbun adi hamayaku mitanuga jamaa kurai fadan alugon men naki suwaruge ga jamaa kurave baikam ga lebbun Allah subhanahu wa taala alugon men ge macca faafa fussawa hew rahmal labbash wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin